بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلين إسلاما خطيقا قد خديرا دله خبكا دادا تيساني فيديو خنا فيسبوك في غير يوتيوب تنداوج جرتن هندي خيسانو بكا جرتنتي نجيا في رحمن ربي قد إسن الرهاجرات وبلين كي وبلين إسلاما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربي خينيا يا خالق خينيا يا موتي خينيا يا أبا رحمته يا أبا أمري أكفيتتي غرق قلتو قلني سيهاقيو لك الحمد والشكر يا الله. يا خالق خينيا يا رحمن كينيا يا أبا رحمته ربي قلني سيهاقيو يا خالق خينيا يا ربي خينيا قلني سيهاقيو خا إسلام ما نخنتي شهادة نقبسيستي أمة إسلاما أمة أمنتي كل قبنقوتي يا ربي خينيا قلني سيهاقيو يا ربي خينيا قلني دو من قبن سيهاقيو نعماء نرتي أولتتي وان أتنو خنتي رتي قلت سيقل فنا الحمد لله رب العالمين قفجتو نتكاتي يا ربي خينيا سلا وانتي براجرات اللي سماف قونا سيتو يفتكي سيجي نمتجي رب سبحانه وتعالى نعما ساير ردن وان قولوا دمنان شيخ بردك يا شيخ خي جيني أني رب سبحانه وتعالى خيري هنغن جامنن نشلمي خاليني نشلمي وانتوتا أدادان نقديسي أنو أكمتين ربي خياف سبحانه وتعالى وان اني تولنتي أولي ديبي ساجنان رب سبحانه وتعالى وان اني تولستي أولي أكيد تغفلتوف جتشو توكو الحمد لله قللني ربي فهاقيو فارون ربي فتاتو دا جتشو قفا أكسيتي أمني مسلمة أمني إسلامة نمني مؤمنة قلتا قلتا جتشو أمني إسلامة جزي قمتشو تكا أركتي ديتشي سي حسابا بهو أمني إسلامة جزي قد تلوفس بوي حسابا بهو غافا قد تلوفو إنا لله وإنا إليه راجعون جا نتي أركمون كينيا في دفاتين تينيا قم ربي ترائي ديبين تينيا اللي أكسمتي غر ربي تيجئتي ربي إساتي وجه والكبا قباتا أكسمتي غاف نعمان ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. غاف ربي سبحانه وتعالى نعما إسان ردن قلاسي أكاتا نتي ربي خينيا فقلته اتقلتنو الحمد لله رب العالمين جتشو قفاني جتشو وان نتي قوي قبني سامي خيس أول دوين نجرتو وان نتي وطالي الخاني لفقد ديبني دتشي وروف نجرتو وان نتي شبسني ديتشسني ديبه دويني وان دويني قلوا ولين دويني دتشي تنولي قرقل شنو في نجرتو جتشو الحمد لله رب العالمين. يا أبليين كي يا أبليين إسلامة وري هنگا أما خيسا جرتنگا مالي في الحمد لله هدوم ميسيتيس جتشون غافي سنتي تهم ملتي أكسمتي يرو متدوري خيالال تنيس متدورين مسلمني إثيوبيا قوتون بقى رب سبحانه وتعالى إسن قمتشي سجدتي قمتشون من مسلمة قمدتون تماليتي نمهدو قمتشو تنملسون أركنة أستاذو تخينيا خلفاتي برديرا خيس جرمالي نموني هدون أكا وانو ملافتو تقويا الراخنا جينيا تتي لساني جتون هنتاتو لئن شكرتم لأزيدنكم جاء رب سبحانه وتعالى يونا قلتهم فتن إسني في نتدابلا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يو أمونا كفرتن كبانتي يجب دولا عذاب نخي حمادا جبادا جي رب سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم نما نعماتكو هندرتي إسا قلتي فتي رب سبحانه وتعالى نعمة إساتنا إرتي دنقلاسي دچا إسا قد جچو سنيفو نقول الحمد لله لك الشكر يا الله. يا ربي خينيا قلني سيها قيو وبلين إسلاما خطيقا قدا خديرا دلا خشيخا درسا خمقالا بادية جرتن هندنو قيان أرى أمة مسلمة إثيوبياتيف قيا قمتشوت وصوفا كيسون تاتي ولما قلتو قيا قمتشوت أكم الجنان وبلين كيا قيا الرخيص جروخنا مني مري بكبوت أمتا كأكاتا إسا وايتدل جنسان خلي رادو بچاتو الرسن
guyyaa arraa ummata muslimaatiif gaafii bara dheeraa yoo xiqqaate bara 60-70 geessu tan ummanni islaamaa gaafachaa ture, tan ummanni muslimaa itti dhumaa ture, tan ummanni muslimaa qaamaan itti irrachaa ture, tan sheekonni hedduun biyyarraa itti baqatanii biyya arabaatii fi biyya adda addaa keessa baqattummaan itti jiraatan gaafii sanii fi paarlaamaan takkaanuu manni marii bakka bu'oota ummataa guyyaa arraa turtii dheertuu booda, qorannoo dheertuu booda, falmii dheertuu booda gaafii saniif deebisaa kennanii jechuudha. Gaafiin ummata muslimaa ta waggaa 60 waggaa 70 keessatun gaafii maaliiti jennaan? Gaafii manni marii dhimma islaama Itoophiyaa takkaanuu majlisul a'laa lishu'uunil islaamil Itoophiyaa kaja'amu san labsiin akka dhaabbatu jechuudha. Saniitu arra mallatteeffame murtaawee ragga'ee harki guutuun itti ba'e jechuudha. Obboleeyyan islaamaa xiqqaa guddaa manni marii dhimmoota islaamaa arra paarlaamaanii akka seeraa fi heeraan dhaabbatu, akka awaajiin dhaabbatu asaddaqame jechuudha. Akkasi waa Allah way gammachuu wallaahi laazim yaa rabbi ammallee ummata muslimaa kana tokkummaa kannii fi yaa rabbi ummata muslimaa kana afaan isaanii tokko godhi, gaafiilee isaanii ta'u tokkummaa dhabanii harkatti wal bubbutan hunda warra yeroo gabaabdutti deebitee fi rabbi rahmata isaanii godhe rabbi nu haa godhu. Obboleeyyan kiyya, obboleeyyan islaamaa xiqqaa guddaa ummanni keenya sheekan keenya zamana Haayila Sillaaseetirraa ka'ee akkasumatti barattoonni muslimaa ummanni muslimaa kumaatamaan miiliyoonotaan lakkaawaman kan bara 1966 gaafa Haayila Sillaasee san hiriira itti bahaa turanii manni marii dhimma islaamaa kuni akkuma amantii biraatitti amantoota biraatiin wal qixxaatee majlisni tokkichi ummanni islaamaa qabu kunis labsiin haa dhaabbatu hanga yoomiiti mootummaarraa amataan waraqaa haaromfannee akka dhaabbata gargaarsaa, akka dhaabbata yatiima gargaaru, akka dhaabbata namni lama walitti qabamee dhufe NGO takkaanuu dhaabbata miti mootummaa jee dhaabbatu jiraannaa. Majlisni labsiin nu haa dhaabbatu, mootummaan amantiirraa harka haa fudhattu, walqixxummaan amantii biyya tana keessatti haa sabatu, amantiin tun mootummaati, tun immoo ta biyya alaatii dhufte zamana itti jechuu turan san jechuu. Obboleeyyan kiyya durii miti ammallee finxaaleeyyiin amaaraa, finxaaleeyyiin ortodoksii, finxaaleeyyiin kiristaanaa shororkeessitoonni jechuudha. Yeroo ummata muslima Itoophiyaa dubbatan akkuma dhiyoo tanaa'uu rabshaan itti ka'uu turte arkitan sani በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች ሙስሊሞota Itoophiyaa keessa jiraatu jan muslima Itoophiyaa jechuu kana nunquudan jechuu. Tanaaf ummanni islaamaa yeroo kamuu tokkummaa isaa agarsiisuu qaba. Obboleeyyan kiyya gaafii arra paarlaamaan deebisaa itti kanne tana sheekan keenya hedduutu itti dhume, wallaahi sheekan keenya hedduu itti dhume. Ustaazonni bara 6 bara 7 maqaan shororkeessitoota irratti maxxanee mana hidhaa keessatti dhukkeen irraa ka'aa turte, mana hidhaa keessatti qaleen bishaan isaa yaasaa turte, mana hidhaa keessatti ijji isaan madaawaa turte, ijji isaan booyaa turte, akkasumatti onnen isaan dhukkubaa turte, mana hidhaa keessatti ummata dararamaa ture san wanni guddoon isaan itti dararamaa turaniif gaafii mootummaa Mallas Zeenaawi mootummaa wayyaanee ta yeroo san jirtu gaafii tana gaafatan. Gaafiin isaan gaafatanii manni marii dhimmoota islaama Itoophiyaa labsiin nuuf haa dhaabbatu hanga yoomiiti amata lamatti dhufnee waraqaa isinirraa jijjiiranna. Mana marii miliyoona 60 ol ummata muslimaa miliyoona 60 oliif akka waan tokkootitti taa'u ka yeroo fadhe ministeerri tokko bakka taa'u waraqaa takkaan katabee xallazee mana marii kana bishaan jala yaasu jechuudha. Subhaanallah, ummanni muslimaa akkanatti xiqqeenya akkanaa keessa ture jechuu Itoophiyaa keessatti. Obboleeyyan kiyya akkuma yaadattani yeroo Dr. Abiy Ahmad mootummatti dhufe booda ummanni muslimaa qadur aqiidaa adda addaatiin wal qoqqoodaa ture hundi majlisa kana dhaabuudhaaf jecha yaada gaariin qaamni majlisaa qadur jiru ummanni suufiyyaa akkasumatti qaamni mormuu ture qoree fala barbaaddu hawaasa muslimaa ummata ahlus sunna akkasumatti qaamni walaba kan ummata lamaan kana keessan jirre walitti dhufanii qoree nama 9 akka hundeessaniitu godhame. Qoreen nama 9 yeroo hundooyte dhimmoota 3 irratti dalaguu turan. Dhimmi tokko dhimma majlisa awaajiin gadhaabuuti. Dhimmi lammaffaa
dhimma tokkummaa ulamaa'ii murteessuuti. dhimmi sadaffaa immoo dhimma sanada akkaataa heeraa fi seera ittiin bulmaata majlisaa walqixxeessuuti. kana keessa sanadni qophaa'e hundi raggee ummanni islaamaa ramadaana kanaa miti ramadaana bara kutee bara 2019 san tokkummaan osuma rakkooleen adda addaallee jirtu tokkummaadhaan walitti dhufanii waan fafakkeessanii waan walii mallatteessanis walii mallatteessanii majlisa ummata wayyaanee wajjin ummata keenya amata 27 gabroomsuu ture. majlisa sheekota hidhuu ture. majlisa sheekota biyyaa baasuu ture. majlisa sheekota maqaa arrabsuu ture. majlisa maskiida cufuu ture. majlisa sheekan keenya kabaadiyyatti magaalatti majlisa ilmii dhaabbatee barsiisu jiru irratti cufaa ture. majlisa nama da'waa deemee godhu cufaa ture. hundaahu gayyaasanii gaa muftumaatu warri dursan keessa ture malee warri kaan hundi gayyaawe warri dur shoorarkeessitoota ja'amee sodaatamu sheekan keenya xiqqoo maqaa qabu hundi achi keessa nuumu mul'ate. rakkoon illeen haa jiraattu san irraa haasoyna gaafa fuula dura ammallee sirraawee majlisni hin sirrooyne garuu gaafii teenya guddootu nu deebi'e majlisni sirraawuun muftiin sirraawuun warri achi keessa hojjetan sirraawuun namni aqiidaa wal qooduu dhabee tokkummaan deeme ummata islaamaa kana ceesisuun sanii dalagaa keessooti malee dalagaa abiyyii fi paarlaamaan nu murteessanii miti jechuudha. wanni gurdoon mootummaa irraa barbaannu dhaabbanni islaamaa guddaan namoota miiliyoona 50 60 70 ol takkaanuu cinaa ummata Itoophiyaatii ol hoogganu san waraqaa takkaan cufamuu irraa bahee akkuma mana amantii ortodoksiititti awaajiin takkaanuu labsiidhaan dhaabbatee ummanni islaamaa mirga majlisa keessatti qabeenya horachuu mirga ajaja adda addaa dabarsu mirga mootummaa kasasu mirga mootummaan kasasamu kana hunda akka gonfatan labsii kana jalatti kaayame jechuudha. dur yoo mootummaan dhiibbaa irra fidde ummanni islaamaa guddaan kuni dhaabbata xiqqaa tokko waan ta'eef jecha mootummaa dhiibbaa isaanirra gootu tanaahu dhaqanii kissii itti banuu hin danda'an obboleeyyan kiyya. alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi subhaanahu wa ta'aalaa xiqqeenya akkasii hunda keessaa nu baasee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gaafii abboottiin teenya bara 60 bara 70 zamana Haayila Sillaaseetirraa kaatee itti hidhamuu turte itti cafaqamuu turte itti biyyaa bahuu turte ittiin du'uu turte san baga rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa arraa nu deebise jechuudha. ummanni islaamaa akkuma dhiyoo tana ja'amaa jiru qabsoon ummata oromootilleen akkuma haayijaak godhamtee hadiida irraa meexetti qabsoon ummata muslimaa tabara dheeraaf godhuu turanilleen eega muftii fi namoota akkasaa kadur ummata wayyaanee wajjin ummata muslimaa cafaqaa ture ummata muslimaa gabroomsaa ture eega if keessa deebisan booda qabsoon ummata muslimaa tokkummaan goolabamte jennee gammannee ramadaana kanaa miti ramadaana bara kaanii lafa dhawaa turre sanis bishaan jala yaa'e jechuudha. subhaanallah wallahi muftii faatu qabsoo ummata muslimaa bishaan jala yaase fuudhaniiti qabsoo teenya bishaan jala yaasanii ammallee akkuma dur wayyaanee fajajamuu turan akkuma buchullaa wayyaanee taanii wayyaanee jala oliif gacha'uu turan sanitti muftii fi fakkaattoonni isaa ammallee mootummaa amma jirtu tanaaf ajajamu Daani'eel Kibratfaaf ajajamu akkasumatti warra bulchiinsaatiif ajajamuun ummata muslimaa dhiibbaa hangana hin ja'amne keessa galchuu jiran jechuudha. rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tanallee nurraa haa furu. rabbi ni dandayaa muftii fi fakkaata akkasaatis walin maree bakka inni irraa dhufetti nu haa deebisu. nuti muftii sabaan nama qooduun feenu muftii oromoo jibbuun feenu muftii amaarummaa achirratti leellisuun feenu muftii ummata suufiyyaa ol kaasee ummata salafii takka alusunna takkaanuu aqiidaalee bira ummata mazhaba afuranitti amanu qaqqabuun feenu muftii tokkummaan ilmii qabu kadhiini harkisaa dhiigaan hin xuraawin jechuudha. harkisaa dhiigaan hin xuraawin kijiba wayyaanee wajjin hin dalagin muftii rabbitti amanu muftii kitaaba rabbiitti amanu muftii hadiisa rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallamitti amanu muftii tokkummaa ummata muslimaatiif hirriiba dhabu muftii yeroo dubbatu suufiyyaa salafiyyaa jee ummata islaamaa addan qoqqoonne muftii ummata oromoo qaqqabee ummata amaaraa yoo amantiinillee adda tahan ol qabu barbaadu muftii akkasiin barbaannu muftii akkasii rabbi dhabama nurraa haa godhu. rabbi bakka inni irraa dhufetti nu haa deebisu. dogongorreeti waggaa lameen dabre hedduu faarsuu turre kana Daani'eel Kibratfaan kiisha kaayyatanii akka fadhanitti itti tattaphatan kana rabbi isaa haa qajeelchu nama guddaadha.
nama yoo muftii illee jaanii nama ilmi barate fakkaata rabbi subhaanahu wa ta'ala isa qaceelche gara rabbiititti isa haa deebisu wallahi yaa obboleeyyan kiyya qabsoon ummanni muslima yeroo dheertuudhaaf gaggeessaa turan sababa muftiitiin hijack taate wanni fokkottuun dhiyootana mootummaan abiyyi gaafa kaan ramadaana kutee ballama nuu seene magaalaa finfinneetitti waan najjaashii fakkaata waan seenaa najjaashii ta dursan Itoophiyaa keessatti mul'isa bakka ummanni illeen alarraa dhufanii masgiida najjaashiitti ijaarame jaanii daawwatan bakka ummanni muslimaa seenaa isaanii keessatti barsiisan muuziyeemii muslimaa bakka ummanni muslimaa iida itti salaatu bakka ummanni muslimaa masgiida guddaa jaami'ul kabiir jee biyya hunda keessa masgiidni naashinaal moskii jira jechuudha garuu biyya teenya keessa anwaar masgiid goggogaa dhaabbatu malee naashinaal moskoonni jaamun jiru jechuudha sani muftiin lakki najjaashii miti najjaashii daani'el kibratfaan islaamaa miti jaaniini tanaafuu isaan faa wajjin walloluu hin feenu najjaashii miti afrikaan islaamic center jaa itti moggaasa wiirtuu muslima afrikaa jaa afrikaa guutu subhaanallah ayyooti way mufti rabbi saa qajeelchu wallahi lazim wallahi namni kitaaba qaree qofaa miti yoo khaalinummaan oolumaa rahmata sii godhe malee qajeeloon hin jirtu muftis rabbi harka keessa nu haa baasu rabbi isaa saa qajeelchu yoo aangoo fadhes nama haruma gaariin haruma rabbi jaalatuun aangoo san ummata muslimaa bulchuu isa haa godhu obboleeyyan kiyya rabbi subhaanahu wa ta'ala gammachuu nuti arra gammanne tana walitti nu haa dhaabu rabbiin ni dandaya gammachuu dhuman qabne tana amma walitti nu haa dhaabu obboleeyyan kiyya namni man lam yashkuri nnaasa la yashkuru illaa jedhe حديث رسوله نمني ربي هنجلة تنفن نما اللي هنجلة تنفن أكسمتي نمني إلمنا ما هنجلة تنفن ربي اللي هنجلة تنفن تجاجو قبصو عرّ في انتباه تنا جباتي أمني مسلمة إجا اتبانة تنا ورّي سبب اتته كوري قد تربان فلا بربادو حواس مسلمة أما اللي جند خيسا مكانينا مسوكي سات اتحادي بيهو قلن نيساني فاقيو ربي بكا جرانيتي إراها جالتو إسلام ما في جانيتي ماتي إساني خيسا باني باتي رمضاناتي نصو سومن قيالا ما فاني كباني موتم ما ملزيناويتي ولي قرماني ما كلاوي خيسا دررمو توران ما كلاوي خيساتي تكا آنغوف جاني تكا من إدا خيسا بوف جاني أستاذون خين يخد ترباني في ورم مكا ساني جلتي خسسامي هدامسان takka mana hidhaa san keessaa bahuuf roorroo san jalaa bahuuf aangoo qabachuuf jaanii qabsoo ummata muslimaa ta'e irratti hidhaman ta'e irratti tumaman ta'e irratti dhiini isaanii dhangala'e ta'e irratti coraan isaanii solloqe ta'e obboleeyyan isaanii hedduun biraa madaawanii hedduun biraa gama akhiraa deeman wallahi alazim tokkummaa isaaniin jisne ummanni san amaara oromoodha jaanii waliin koonne mana hidhaa keessa ta'anii mootummaa Mallas Zeenaawi haqeensaa ilaa rifeensatti hidhatee jiru san haagaaziin dhukkee nama kaasaa jiru san ifiifuu du'aa'ii sitti godhanii achuma booda mootummaan Mallas Zeenaawi sanuu aa'oon hundi irraa sossootee kara kutan jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin eega rabbii keenyaaf galata galchinee booda ustaazan keenya خاوسو مفتي نسيديبو خاوسو دانيال كبرت أسيديبا إيرقودو خاوسو وري بيرا وري أرثوذكسي أسيديبا إيرقودو أوسو أكنن جين كاما قلبين قد دابتني سند برباچسو قبيسني أستاذ كامل شمسو أستاذ أحمد الدين جبل أستاذ أبو بكر أحمد قيسافو أمني سدين كوني غلطة أداك كبنجتو أكسومتي بروفيسور إبراهيم حبيبي ممالي محمد حبيب نما يونيفرسيتي فنفنة خيستي واء سيرا برسيسو نما إسلاما نما جبا قوان كان دوبا جرو قيسافي أستاذ كامل شمسو مرتي سيرا أمتوت إسلاما خبيرة طبقالي أدى إفتي دبلو داوان كان فين تنباسا ربي سبحانه وتعالى أمري إسان هادي رسو ربي ماتي إساني خيس برخاها خايو ربي علمي إساني خيس برخاها خايو هم نساني خيس برخاها خايو قبين إساني خيس ربي برخاها خايو ورّا وان كانت هستي قدو توري ورّا مجليسا قمفتين هوغنمو خغنما غلغلا أكا ونخون هم ملكو نف دوبران صوفيا جتون رتها خطبمتو
مسجد هند صوفيا بولشا عشاعرة ما تريدية وانت جامتو خيستها ها ختبمتو وانتوني أدى خيستها ختبمتو جي ورقامي قدوبان التيرغات رسن والله ربي سبلنا سانين وها أغرسيسو يو إسان خان توب النتاتي يو إسان خان متى أمة مسلمات الرحيمبون تاتي ربي يرو قباب دوتي سبلنا مفتيتي في أمة إسا فكاتون وها أغرسيسو وبليين إسلاما قان أسي لفا خان أسي أمة إسلاما تقوم سفلفا خان أسي غافي أبون نساني إغرتي وريغمان تآمت دب ميقا أسي ملكيسو خاقوستا كامل شمسو محمد حبيب أحمد دين جبل أبو بكر أحمد أسي لفاني مفتين أجي أخيشا بشاني خورة قروف أبليك أبتي اتدي مجاچو يا ربي مفتي سن كچلچ يو إني كچلو باتي يا ربي خين مجلسة عالم علمي بربيتو عالم أمة إسلامة خنا جيسسو دندو خطكما أمة إسلامة هنشر الشر خأمة إسلامة هنغرغر خأمة إسلامة غراف جئ مفتي حاجي عمر الدرس يوم مفتي تو برباد مقاساتو دو جبيتي ربي إسحاق جلچو والله ربي إسحاق جلچو خأمة إسلامة تكيسو بربادو خغاف مسجد نموتا غوبتو سن قبه وانا نو ساتي غوبتيف جچا امارما جبيسو اكمتي امنه امارا مسجد غوبني ان سنو مافو دفه سغله اماراتو مسجد غوبجه سغله تاجه غربا سني hanga maalleeni guurame galataaf mootummaa fi maarree warra isa fakkaatu galatoonfachuuf gadin bayiniti guyyaa tokko maaliif masjidni gubate jee gabbeen dubbanne rabbi isaa qaceelchu yaa rabbi muftii qaceelchi bakka inni haqa godhatu nurraa geessi ummata akka ustaazan keenya ummata murtii isaaniitii irratti ummata sabate ummata kitaaba rabbiitii irraa walam zalam hin jenne ummata abiyyiif hin ajajamne ummata paartiilee siyaasaa ala jiruuf hin ajajamne ummata rabbiif ajajamu ummata hadiisa rasuulaa jala butamu ummata qur'aana rabbii jala butamu khadhugaa khamootiin fadhe kha abiyyiin sossoosuu hin dandeenye kha jawaar akka fadhetti itti taphachuu hin dandeenye kha lammaa magarsaa itti taphachuu hin dandeenye kha warreen siyaasaa alaa kun itti taphachuu hin dandeenye kha bakka haqni jiru dhaabbatu kha bakka haqni jiruuf mormu ummata akkasiisan rabbiin fide majlisa irra nu haa kaayu muftiin asii Dr. Abiy jala kursii qaba Daani'el Kibret jala kursii qaba Khaan jala kursii qaba jechuudha nuti wanni achi khaayyanneef ganama galgala gabbee Khaan galatoonfatee Khaan akka galatoonfatu ummata Amaaraa ol qabee Oromoo Muslimaa akka gaqqabuuf ummata Suufiyyaa ol qabee Dr. Jeylaan fa'aa akka gaqqabuuf muftiin qafilame majlisa dhaqeef jechuudha ummata Islaamaa tokkummaa isaa sani itichuuf achi filame bakka san haqan godhatu maqaa muftii kanaa bakka inni irraa fuudhan arkine hadiisa inni dubbatuun arkine tanbiiha Sheekh Jamaal Aliyyi baanu خجويان ولوداتي في مارة ملا يساعد وان تكنار كنه مفتين يرو جباب دوتي بكى يرادو في الدبيو كبا مفتين ديجا أمة مسلمة خامة أفرتمي تو هركسا خيس جرا مفتي ركينا إني نمران جيو توري وركاه هدو جرا تا إني أمة مسلمة هيروف موتم بريسو توري تديو تنا يفيفو معاذا بالروجين FM ربه أني قافة أباي صحيح فانجران قافة أباي صحيح فانجران ومن خون إثيوبيا في ملو ومن خون أمنتي بيتنا خيسا في جرم ملو ومن خون أكراري لا أستاذ تخيني بانا بيتا أمتا خانة دابم سيسو كمنا أكما أباي صحيح أمتا أوروموتي لك الناس قباتشو هالنجي سنتي مفتيني أباي صحيح تيفي بركات سيموني في والرئيس فكات وجين إسا وجين تهودان أمتا إسلاما أستاذو تسد لك الناس قباتشو هالن إنني سووش لا أمنتم تروى يدلم إثيوبيان أطفتو يطفونال سيطفون بفيت النطفة توجه مفتين أبايس أهيه حركة جلك أبو تريج رب سبحانه وتعالى إسافة أرارمو أكسين ججا تريجئتي ما هذا بالروجين لك FM رتي أنت باتبه مفتين رب سبحانه وتعالى إسافة جلجو تناف أبليين كيا أبليين إسلاما خطيكا قد بقى رب سبحانه وتعالى نقم جيسه وان أرى مرتيتنا أمة مجلسة قصوفية في سلفية جي والحركة قبوم قوليني تنجفنو أمة مسلماتي موتما أما وانتنا حالة مجيسيتي أكوان نخم مركنا وقودف ربي قالتها قل شوفي دكتور أبي بكتنتي شور أولانا تبتي نتي نما إذا أحسن إليكم فكافئوا جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني توكو يو تولا أسنتي أولي تولا إتي أولا قالتهم فدا جي أمة مسلمة تقوم أما رفتتنا في أكسمتي مرتي أما يرو هادياتو أما تدير وان أما تجاتم ترباتم أول
rarra'uu turte sababa itti ta'e Dr. Abiyyis Rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa haa jaalatu isallee Rabbi isa qaceelchee saba isaatitti ummata isaatitti akkasumatti akka Rabbi jaalatutti isa haa deebisu wallahi Rabbi inni danda'a Dr. Abiy kanallee hadiida inni irraa maqe kanarraa zalam godheetuma Rabbi abbaan fedha Rabbi akka fedhetti harka nama keessa baasee nama qaceelcha Rabbi isallee qaceelchee isa haa deebisu ustaazan keenya khawaan kana lafaa turtan sheekan keenya khaduuba du'aa'ii godhaa turtan ustaazan keenya khawasoo rakkoo meeqa muftii irraa mootummaa ragama adda addaati isin dhuftuu obsitanii waan kana bakkaan ga'uuf tattaafachaa turtan galanni isiniif haa gayu galanni keessan jannatul firdoos haa taatu mootummaa amma jirtu tana ta sagalee ummata muslimaa dhageesse tokkummaan ummata muslimaa fakkeeffachuufillee taatu akkuma hundattuu akka wanni kuni hojiirra oolu goote galanni isaaniif haa gayu Rabbi subhaanahu wa ta'ala waan isaan harkaa qaban keessa barakaa haa kaayuu fi Rabbi isaaniif ummata walii haa galchu isaan ummataaf haa laaffisu ummatallee Rabbi isaaniif haa laaffisu waan Rabbi jaalatu waan ummanni jaalatu tokkummaa ummata warra insharasharre warra aangoof bolole ummata keenya dhiiba ummata keenya dhiiga gadinneeyne Rabbi isaan haa godhu Rabbi harka isaan keessa haa baasuu jennaan jechuun obboleeyyan kiyya wanni akkaan nama dhibu ummanni wayyaane amantii islaamaa jibbu amantii islaamaa dhabamsiisuu keessa murtii arra paarlaamatti godhamte san keessa nama tokko qofa kan sagalee baasee nooje akkamitti majlisni ummata islaamaa kuni awaajiin dhaabbachuun qabu jee namni morme way subhaanahu wa ta'ala wallahi gurbaa Tigree tokko qofa jedhanii ustaazonni keenya kun suuraa isaatillee maxxansan gaafa mana mariitiinis osoo guyyaa arraa kanaaf dhiyaatee akka mirkanaa'u sagaleen irratti hin kennaminis keessaan qoree dhaabbii keessatti namni dura dhaabbatee mormuu ture namni dura dhaabbatee oowwa kaasuu ture gurbaa Tigree tokkichaa san qofa jan ka ummanni kiristaana ka ortodoksii ka Amaara ka Beenishaangul ka Maarre hundi harka itti baase Tigricha san qofa hangam takka hanga wayyaaneen amantii islaamaa jibbitu hangam takka ammallee akka ciisan hin qabne hangam takka ummanni san biyya teenya san biyya amantii takka biyya suduuda takka qofa godhuu barbaadan asirraa nuuf galti jechuu akka inni jees hin taane inni noo jawus Rabbi subhaanahu wa ta'ala murteessee jira abbootiin teenya waggaa 60 dura qabsaawanis Rabbi subhaanahu wa ta'ala wanni kun guyyaa arraataati jee murteessee jira Rabbiif galanni haa gayu Rabbi keenyaaf galanni haa gayu Rabbi subhaanahu wa ta'ala ni'maa isaa tadhuman qabne taganaallee hafte nurratti haa dhangalaasu amma galata eega galfanne booda tana teenyee zakkaraa ooluunis nuuf feesistu ummata waan xiqqoo harkateen ifirraanfatee shubbisaa oolu ta'uu hin qabnu ummanni Oromoo yeroo lama akkanatti waan xiqqoo harkateen if wallaalee shubbisee hisaabaa bahe wanni harkate sanu harkaa kutte 1990 takka gaafa chaartaraa sanii ummanni Oromoo dhiichisee ka osoo kaanii asii shaggooyee taphatu osoo kaan achi bilisummaa jee alaabaa tana ol qabee dhiichisu akkasitti Mallas Zeenaa ifaan bishaan jala yaasanii abaawollee chaartara keessaa baasanii dhukkee irraa kaasan jechuudha. Amata kanaas gaafa Abiyyiin faan dhufu osoo mataa walitti hin qabatin osoo nuti tokkoomin ayya Oromoo teenyaatu aangoo nuu qabate jennee osoo nuti shubbisnuuti akkasitti jijjiiramni dhufe kun bishaan jala yaa'ee hadiidni baabura karaarraa maqee jechuudha. Ammaas akka wanni tun hin banne waan xiqqoo amma harkanne tanatti mirqaannee hirriiba dhabuu osoo hin taane osoo waan tanaaf hirriiba dhabuun taane waan tana barakeeffachaa du'aa'itti godha Rabbi subhaanahu wa ta'ala barakaa keessa haa kaayu jecha tatana caaltu akka Rabbi nuufiduuf Rabbii keenya kadhachuu qabna Rabbii keenyaaf galanni haa gayu Rabbiif galanni dhuman qabne haa gayu Rabbi subhaanahu wa ta'ala ni'maa isaa ta dhuman qabne ummata muslima biyya teenya ummata zamana dheeraa rakkachaa ture ummata zamana meeqa guutuu rakkachaa ture ummata san Rabbi subhaanahu wa ta'ala rahmata isaatiin ummata kana rahmata godheefi Rabbi subhaanahu wa ta'ala tokkummaa nu haa fidu Rabbi nu haa itichu majlisa akka nuti barbaannu Rabbi gad nu haa dhaabu sheekan keenya ka dhugaan Rabbi sodaatan ka kitaaba Rabbiitii fi sunnaa rasuula lasaa qabatanii deeman ka sodaan qabne ka mootummaan sodaan ka dhaabbata siyaasaan sodaan ka kanaaf miliqee kanaaf hin miliin kana jalaa usee kaanitti hin dubbanne ka akkasiisan ka bakka tana haqa godhatu ka ilmii qabu ka beekumsa qabu ka akkasiisan Rabbi fidee bakka nu haa kaayu obboleeyyan kiyya baga gammanne baga gammaddan guyyaa har'aa paarlaamaa Itoophiyaa keessatti majlisni awaajiin takkaanuu labsiidhaan nu dhaabbate
توني قافي أمني مسلمة مليونوني زمن إيراف قافتشا توران سنتو دي بسار كته تتنجال تربي ولتن وهاقبو إسنين جنة وبليان كيجا إسنتين ديرسو إن شاء الله أسمرتين إسنين راقبابسا ربي سبحانه وتعالى رحمة ساتين نقبها قباتو رحمة ربي خيسنها خايو ربي إني دنديا الدنيا آخرتي جرو غاري آخرتي جنة الفردوس إنها كان نيسو والجل نها ياسو تقوم أمة إسلامة تن إترك النتنا تهريبا نوركي تنا تمام رفتي جيرة جنة سودان تنا ربي نها يتجو ربي سبحانه وتعالى برخا خيسا نها خايو جنة وبليان كيا ربي سبحانه وتعالى متى ولدت نها قبو هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.